na bon chawin elgo lenin limna hichi chanar him veo zo si ka hin bol kit ve o tuni khon jong video khat ana sim kit o hitin doctor sal edits matein igam sung la inam sung odin mun chung changa holimna ana bol hi nalungin na ngai ton lang ilung sung wa ki khel na len ta le igam sung wa ki khel na len ta ne gu pomin pan la chi odin lung thu ta in ana gyao te ta ikiti masak o hi o ama na sei na chun achi sa ti chu melmate hin kukite hi no mangding e go oi achi chu achi sa kum 1992 a ko na 1997 sunga songko ten igam uwa ko na no mangding ta gal e na bol fu uwa mehem zong sang khat lang e na thali wa hin e tha dan zong chu mel si le hi hinla akipat tel chun galman cha nei hi zong lew hen ola e mo khot su e hin kisim da ova cho be the ina cho ova ina pan ule e gin phat wa chu agal bolo anamo nga jing wa hi chu chi lai ti chu 1993 akuna 1995 ya article kana su na ho hi cha akuna khathu sei ho jong chu ihin na diu ahin ama wang ina zui poveni esan ho ko ma kuki le kacha nagate kina anachunga chamna nasim nom povin tu apat kuki es kum som thum aung thun teng le kuki le meite gal hum ding a hi ti a khut epham khunung mamang a imfar free press officer regular columnist kana hilaya staff ho ka ko khoma kana sepi ozong kum 2023 akuna 24 sunga guilung ahi scientist le educationist khat hinadola chun mehemte psychology kavet na chule thu ki sei na ki tong ho kavet na ka hin sei do ji ho hi koiman ata san lo be ahi ai wanga guilung te ji ahi to azong kuki namsunga kuki ka hi poi ti a kidal se chin ka hi ti ho mizo ka hi zomi ka hi ti ho mar ka hi ti ho hin kidal se na ibolo hi inga di wi manipur ethnic conflict between meitei le kuki chuting ta le kuki kacha naga hi a source hi ti hi lam kai hon het hi movin keisa nga chingzo thimzo bol theizo hausa zongen na hi ven inam mi te le egam ho hi iti melmati akona kiveng do theidem ti hi na to input do vin sei tho dem tho kiphin tho mai mai hi lo hi hi chi ho them thema hi iti sei tho mai ki ho kiphin kidem kiti ho mai iti ho hi pan ila wal imacha imu lo di hi esan hon iti a ball of them song ko han iti a ball of them bible azong bible chu min na ho iti na ball of them na hon jong chu ti chon bolun ati thil pha ding i dei wa wa aphamo moi song ko ukeng ni ho le esan hon adei lovu thil pha ti adei lovu a hi ta le ama hon a ball bang wa a ball diu chu a ho kinai galaya mi tha chon si na ki simpon hi ipiti hi wa gal bol khum ding hi nam kai hon KNO le UPF chut elo le ZRO ho chule CSO ho le INP ho house ho napum de thailo wam gamzo si melmaten ala alwa alo zo di ohi ithi jing di ohi phaten namlam kai kongtol hon vai ho movin lang ki bung khan na umlo helin isu cha na deu lampi ngai to loiben e khungai sot wa hi le e ho imat di ohin manipula chang kuki ki te ho hi tunia lam kalanga chang nomenclature thum ta pudo alo nei do ho jong a hi win galpi hin bol ta ba ole hoya su chadinga ikigyal ham manipula hi meitei kuki na kachana ga ho bo chang a hi win namdang ho hi agam mi akite pon hi koiman e ho chin mizo zomi kiti hi I help pi povin he jong he loi manipur state context a chin a pon mizo poi zomi kiti jong pon hi e hon ikisim do hi bovin van noi mi ten kuki te tia e het jing hi UNO zinga jong mizo ho khu lusai kuki alo le lusai kuki mizo tia ki he kisun a hi bovin le khathim te nge na hi bin
จะติงตาeiho jong le kha thim te hi vin paten hin na ding su chan na ding gel ho zo hi te ka so pe te ho esan hole song ko okeng ne ho hin athil thu mu hi sovereignty ki ti hi a hi thailo pha na ki ho to wa gamlen ta ne record ne kuki hills ki ti sunga cheng ho hi tha chimi ding del meng ding atio hi ei mi te la kingol ma jing thingnoi lam kai hon nam ma khoding musau be se lo mla ho chutima hausola chutima kit inam sungo din mun hi akivet na a hi le a sa be se jingin po nat jong aum walin seiding be hil nami te jong i ta be ni Kukite mingol mi vai chapa ti a ka thumuk na ho ka hil na ho ka til kho na ho sang lo hil na hi ta vin hi cho ja ki bung khen na ki dal se na do mel mate le thu na lo ki thi jing in le lo ki hal ho ki hal jing ki zam jing gam ki dal ha gam zo si ki zo do e san galaya phat lem chang pe na achom chuting tal asawin melmate khupi ho thur hiute anakiti chu tong do lew hen tu a hi solution wa ding hi ibol po ve nei toy sung ko okeng ne hon e gin diu chak ngam lo diu hi in imei doi ji u ham sumi dei wal ji u ham kal bol ngam lo wa ekiven dot ji wa su nu hlang ki chai kit emi te chin ku ki mizo zomi ka hi ti ho hi melma song ko okeng ne hole esan hon thi ingim momong ding ti a gal ei bol khum a hi bu ni amo hi atil do ma hi Kukite hi awa ngoi ki nei atil do hole awa ngoi ya pang chu tu chan he do lo ji wa ta cha pa te hi naw so do zo lo hi kha tu sei indirect parable a hin kimat do vin kuki nam lam kai hon na to ki pat ding gong pan ta vin ipil lo wale igam i ha so te de hi ti hi doctor sir ss matein kuki gam sung dimuna a holim na hi chan choi ai le a chain a viver hole nang le ken igial chi pi ham doctor puna se jong hi di na sa le comment in hin ta langin nam lam kai ho thingnoi ho cso ho mla ho doctor pun au ai mo na hi poi chuting ta le thingnoi ho zo si mi mo hi poi mla ho zo si mi mo na sei poi hop tum la ho khat mi mo si hi ta bang ho ama in ase ngai lu na hit ai lunghan na isan lo de oi egam sung din mon hi ke khial na le lam kai ho hin mi pin ikine pi bang do te ti de sana ta lang hi ti ai la de oi he chi za hi egam sung le inam din mon hi min ei noi si han min ei ki chip na het eti wale tu a hin bang wa hing jing oi te ti sei do nom bin ki khial na ala mi a min ei zaw hen min e ki chaw hen respect nei tan e bon lang min egam sungu inam sungu hi e za pe eti ale tua hin bang hi hin lo diu tua i to na muno idal ha diu ikitha pat diu hi ti zo hi ita lang nom win angai zo se ko ki zo mi te pathini bo han lang pathini e pi chi taw han